gutes Spiel gemacht haben. البداية أنا سعيد جدا بفوز النهاردة، وبأكد إن أنا فخور جدا بكل اللعيبة اللي شاركت النهاردة، بالذات اللعيبة اللي كان بقى فترة مش بتشارك بشكل منتظم، وفخور بأدائهم النهاردة 90 دقيقة أداء مثالي. Und ich freue mich auch für Taher, der ja eigentlich auch mit Hochs und Tiefs, mit Verletzungen, mit sich wieder zurückkämpfen, da 2 Tore erzielt hat und da sich sehr freuen kann über die zweite Halbzeit, wo er da stark zugelegt hat. وسعيد كمان لطاهر. طاهر عدى بحاجات كتير، محن وصعود وهبوط وإصابة ويطلع وينزل، فحارب كتير، والنهارده قدر في الشوط الثاني بالذات أدى أداء كويس جدا واتكافئ بإن هو جاب جونين. بس كوتش مبروك النهارده على الفوز. سؤالي اصرارك على الدفع بالعناصر الاساسيه والركائز الاساسيه على القائمه الرئيسي، لو 5 لاعبين اساسيين بيشاركوا في المباريات اللي هي تعتبر انها حسم الدوري، هل هو علشان عايز تحقق الفوز الدوري بلا هزيمه وكمان اعداد لكاس مصر؟ معلش السؤال مين قصدي حضرتك، مين باللعيبه القوام الاساسي عشان ابقى بس اللي هم بس تاو بكهرباء الاساسيين اللي بينزلوا هننزل في الاخر بس ماشي. haben Sie dann mit den Stammspieler bzw. heute mit 5 von den Stammspielern dann gespielt, damit Sie unbedingt dann eine Meisterschaft holen wollen ohne Niederlage? Und dann habe ich gefragt, welche Stammspieler meinen Sie? Und ich konkret dann weiß, Percy und Kahraba. Die Prozentuale haben nur 10 Minuten miteinander gespielt, aber okay, ich übersetze. Ja, nein, also wir haben ja eigentlich jetzt die ganze Saison immer wieder mal gewechselt und das hat eigentlich fast jeder Einsatzzeiten bekommen. Und ja, Stammspieler sind die spielen, die zum Spielen kommen, und eben, es ist nicht so, weil wir so viele Spiele haben, müssen wir natürlich eben auch rotieren, und das sind eigentlich alle Stammspieler, ja? Und alle sind die dann beginnen auf dem Platz, das sind die anfangen und die aktuell dann im Stand sind. Und ja, wir haben nicht jetzt so eine Situation, wo wir sagen, okay, ich habe nur 11, 12 Spieler und die spielen immer, und wenn wir dann alles durch haben, dann können die anderen spielen. Nein, ich glaube, wir haben gut rotiert und jeder hat auch Möglichkeiten bekommen, sich zu präsentieren. هو في البدايه انا ما عنديش يعني حاجه اسمها لعيب اساسي. كل اللعيبه اللي شاركت النهارده شاركت قبل كده، كل اللعيبه تقريبا واخده دقايق مشاركه عبر الموسم كله. احنا من اول الموسم واحنا بنحاول ان احنا فكره التدوير ان احنا نعملها، ان الكل يشارك، كله رجله في الملعب، كله موجود. ممكن دقايق المشاركه بتزيد او بتقل من بعض اللعيبه، لكن مفيش لعيب تقريبا ما لعبش معانا من اول الموسم في القائمه كلها. انا بالنسبه لي اللعيب الاساسي هو اللعيب اللي بينزل اساسي يوم الماتش، هو ده تعريف اللعيب الاساسي بالنسبه لي. لكن انا ما عنديش حاجه اسمها لعيب اساسي ولعيب مش اساسي. و Ende was ist der letzte Punkt? Ja, auch stolz, dass Sie das gezeigt haben. Oder das ja, ist egal. في نقطة في الآخر كده das erste Mal. Das erste Mal. فكرة التدوير مرة ثانية، هو بيتكلم على فكرة التدوير، وإن إحنا كل اللعيبة زي ما حضرتك شاركت، كل اللعيبة بتشارك طول الوقت. أنا فخور بفكرة التدوير اللي إحنا عملناها، وإن إحنا قدرنا إن إحنا طول الموسم نحافظ على اللعيبة. من الألف شبيه. إن أنا ما عنديش زي ناس ممكن تانيين، عنديش 11 لاعب هم دول اللي بعتمد عليهم اغلب الوقت طول الموسم، والباقي بيشارك عدد دقائق قليل. ما عنديش الفكره دي اصلا. كل اللعيبه عندي زي بعض، كل اللعيبه عندي اساسيه. وده انا متهيألي باين لو عملت احصائيه بعدد الدقائق المشاركه بتاعت كل اللعيبه، هتلاقي ان اغلبهم قريبين من بعض، مفيش حد بعيد قوي عن التاني. بعد انتهاء الشوط الاولاني 1-1 كان متوقع ان كولر كان ممكن يزود يعمل تغييرات ويغير، لان انتهاء الشوط الاولاني بنتيجه 1-1 مع الاداء ما كانش كويس في اخر ربع ساعه. لكن شفنا ان برضه مستر كولر كان مصمم على نفس المجموعه، ويمكن اختلف الاداء في بدايه الشوط الثاني تماما. احنا عايزين نعرف مستر كولر قال ايه اللعيبه بين الشوطين خلى الاداء كده يتغير، وخلى استمرار المجموعه دي فرق مع الكلام معاه، فرق مع الفرقه. يعني عايزين نعرف هو قال لهم ايه بين الشوطين. Nach der ersten Halbzeit dann
mit einem Unentschieden 1:1 und Ahly hat dann besonders die letzten 15 Minuten nicht so ganz gut gespielt in der letzten 15 Minuten der ersten Halbzeit. Dachten wir, sie werden dann viel Wechsel machen. Aber sie haben dann keinen Wechsel gemacht und trotzdem dann hat die Leistung hervorragend dann geändert. Direkt mit der zweiten Halbzeit haben die Spieler was ganz anderes gezeigt. Was haben Sie den Spielern dann in der Kabine gesagt, dass sie die gleichen Spieler eine ganz andere Leistung zeigen können in der zweiten Halbzeit? Ja, das zeigt, dass ich mehr Ahnung habe als Sie. يبين ان انا مدرب كوتش كويس اكتر من حضرتك. Nein, es geht, nein, klar, ich habe das eine oder andere angesprochen, dass wir schauen müssen, dass unser Gegner natürlich kopfballstark ist, dass sie bei den Standards gut sind und wir hatten zu viele solche Situationen vor unserem Tor. Und dass wir da konzentrierter spielen müssen und schneller rauskommen müssen, schneller umschalten, schneller vertikal und einfach auch mit mehr Vertrauen und mit mehr Überzeugung hantieren müssen. انا قلت لهم اول حاجه دفاعيا ان احنا قاعدين بنخلق على نفسنا ضربات ثابته كتير جدا وكورنر كتير جدا وهم اقوياء فيها لان عندهم اطوال فكان ده عامل لنا مشاكل. فقلت لهم ان احنا اول حاجه لازم ان احنا نحاول قدر الامكان ما يتحسبش علينا اي ضربات ثابته او كورنر في الثلث اللي عندنا. والناحيه الثانيه قلت لهم ان احنا عايزين نكون اشرس، عايزين نكون تركيزنا اعلى، عندنا اصرار اكتر من كده ان احنا نكون اسرع بكتير في عمليه التحولات ونكون عندنا دقه في عمليه التحولات اكتر من كده وازاي ان احنا نكون اهدى والكوره معانا. وقلت لهم بعض التعليمات اللي نفذوها كويس فعشان كده كان شكلنا احسن كتير الشوط الثاني. الفترة الأخيرة مستر كولر اتكلم عن إن المسافة بين المباريات والبطولات مش طويلة، مفيش مجال للإجازات للعيبة، فهو اتكلم إن هو محتاج إن اللعيبة تاخد وقت راحة أطول. هل ممكن الفترة الجاية مع الأربع مباريات المتبقية ممكن يعطي بعض الإجازات لبعض اللعيبة؟ الحاجة طيب الحاجة الثانية مستر كولر تحديدا بالنسبة لي غير قناعاتي في بعض اللعيبة. بدأ يظهر إمكانيات بعض اللعيبة بشكل مختلف، منهم قفشة اللي كان في حالة مزاجية يمكن مش كويسة، مع مستر كولر بدأ الشكل متغير، طاهر النهارده بنشوف شريف بدأ يعمل مرة ثانية. كيفية التعامل النفسي وإعداد اللاعب إنه يكسب الثقة بنفسه مرة ثانية ويعود للظهور بالشكل الإيجابي. Das sind zwei Fragen. Die erste Frage dann betrifft freie Tage. Sie haben dann gesagt, dass Sie intensive Spieler haben, das auch zu Recht. Es gibt sehr viele intensive Spieler begegnet Ahly und Sie haben auch vorher gesagt, dass die Spieler auch vielleicht Pause brauchen. Überlegen Sie sich dann die nächsten 4 Spiele, dann habe ich ihn korrigiert, es sind 3 Spiele noch, dass Sie dass Sie die Spieler Pausen geben, dass Sie vor der Anfang der nächsten Saison, das ist die erste Frage. Dann die zweite Frage betrifft dann, Sie haben meine Meinung über viele Spieler geändert. Es gab dann, ich habe zum Beispiel Afshar war für mich nicht so Afshar, der jetzt spielt, aber wir sehen uns ein ganz anderer Afshar jetzt. Wir sehen ein ganz anderer Tahir heute. Oder Sherif kommt auch jetzt zurück. Wie haben Sie es geschafft? Mit den Spielern dann, dass sie von den Spielern das Beste rausholen, dass sie so andere Gesichter zeigen, dann, als wir die kennen. Okay, eine Seite die freien Tage, Pause, also wir warten noch auf eine Entscheidung, aber es ist absolut notwendig, dass unsere Spieler Urlaub bekommen, weil man auch merkt, sie sind müde im Kopf und wir haben heute, wir konnten uns gut fangen wieder, aber es ist absolut oder dringend notwendig, dass wir Ende Saison, dass wir einen Urlaub brauchen und dass wir das auch bekommen. بالنسبه لنقطه الاجازه احنا مستنيين قرار معين عشان خاطر احنا يعني عايز طبعا لازم اللعيبه تاخد اجازه. اللعيبه في حاله ذهنيه مرهقه جدا بدا يبان عليهم. النهارده بصراحه اللعيبه دست على نفسها واللعيبه كانت بتحاول لكن ده مرهق جدا للعيبه واحنا محتاجين الاجازه بشكل عاجل جدا ان احنا ناخد اخر الموسم ناخد اجازه طويله اجازه سلبيه كامله من الكوره واحنا بنحارب على ده بس مستنيين قرار ان شاء الله يساعدنا في ان احنا ناخد ده او نعمل ده. Ich muss mit den Spielern